Vlada Zeničko-Dobojskog kantona održala je konferenciju za novinare u Željeznom polju povodom donošenja mjera za odobravanje poticaja proizvođačima malina u ovom kantonu za 2018. godinu. Cilj mjera je zadržati proizvođače malina u Zeničko-Dobojskom kantonu, koji je lider u proizvodnji ovog voća. Prezentovane su i analize o stanju na terenu i mjerama koje treba poduzeti da bi oni koji žive od proizvodnje malina i dalje ostali u toj oblasti. Dakle, kao što smo saopštili, na 2000 otkupljenih tona mi ćemo dati poticaj od 25 pfeninga, zatim da ćemo spustiti kriterij sa 700 na 500 kilograma, tako da će u ove poticaje, odnosno ući nekih novih 1000 proizvođača malina. Današnjoj ovoj konferenciji za novinare su prisustvovali predstavnici Udruženja malinara. Tim povodom razgovaramo sa Sedinom Biogradlijom, predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Zeničko-Dobojskog kantona, koji nas očekuje u našem zeničkom studiju. Gospodine Biogradlija, dobroveče i dobrodošli u treći dnevnik Federalne televizije. Dobroveče i vama i pozdrav Federalne televizije. Evo, upravo smo čuli premijera Galijaševića koje je to mjere donijela vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Jeste li vi zadovoljni tim zahtjevima, odnosno ispunjenjem tih zahtjeva koji ste uputili prema vladi? Dakle, prije svega ja se zahvaljujem Federalnoj televiziji koja budno prati dešavanja u poljoprivrednom sektoru i zbog te činjenice, obzirom da je poljoprivreda iznimno važan sektor sveukupnog privrednog razvoja jedne zemlje. Da, danas možemo biti zadovoljni, obzirom da je u dugotrajnim razgovorima između Udruženja poljoprivrednika Zeničko-Dobojskog kantona i vlade Zeničko-Dobojskog kantona postojeći kriterij izmijenjen i on je sada umjesto 700 kg 500 kg kao limit za odobravanje poticaja, kao i činjenica da je taj poticaj 25 pfeninga po kilogramu otkupljene maline. S obzirom na to da se na području Željeznog polja, kao što sam već i rekla, nalaze najznačajniji zasadi maline i kupine u Zeničko-Dobojskom kantonu, pa možemo reći i u Federaciji Bosne i Hercegovine, jesu li ove mjere dovoljne, odnosno koliko se njima može uopće očuvati proizvodnja maline? Ovo su konkretne mjere. Dakle, tu nije bilo puno priče, djelovalo je se promptno, djelovalo se na bazi prikupljenih podataka i to je bio osnov za donošenje ovakve odluke. Ljudi su na terenu imali problem, nepovoljni vremenski uvjeti su doprinijeli tome da je malina padala na zemlju, da smo imali problem stalnih kiša svakodnevnih, da smo imali problem otkupa, nedostatnih gajbica i tako dalje, niz tehničkih problema sa kojima su se poljoprivrednici suočavali i ovo je danas mjera koja će pomoći da se ova problematika prevaziđe. I ne samo to, ne da se prevaziđe, nego da se pokaže da malinarstvo, a Zeničko-Dobojski kanton je lider i pionir, dakle začetnik u malinarskoj proizvodnji, dakle da ima svoju šansu. U narednom periodu udruženje će u daljnjim kontaktima sa resornim ministarstvom poljoprivrede nastojati da ponudi i druge projekte koji će ovaj sektor dodatno oporaviti, stimulisati proizvođače kroz projekte koji će doprinijeti da... O kakvim se projektima radi? Dakle, osim, vi znate da u malinarstvu se dobija čisti, svježi proizvod i generalno gledajući u proizvodnji najneisplativije vam je proizvoditi sirovinu i tako i plasirati. Dakle, nastojat ćemo kroz projekte da jačamo prerađivački sektor i obradu same maline. U protekloj sezoni berbe i otkupa malina bilo je određenih problema koji su uzrokovani vremenskim prilikama i generalno stanjem na tržištu. Na koji način se konkretno to odrazilo na malinare? Jesu li gubici veliki? Po naravi stvari u poljoprivredi vam je tako i ne samo u malinarstvu, to je u pčelarstvu, stočarstvu. Sjetimo se proteklih godina koja su se dešavala po pitanju bruceloze, po pitanju slabih godina u prinosima meda i tako dalje. Evo, ove i prošle godine to je se desilo u malinarstvu. Nesreća je ta što je i nepovoljni vremenski uvjeti, ali i enorman poremećaj tržišne cijene u malinarstvu doprinio tome da se svi ukupni faktori
dakle, nadovežu na tu činjenicu i stavi u iskušenje ovu vrstu proizvodnje. Današnjim odlukama ona je pokazala svoj prosperitet, mogućnost daljnjeg razvoja i potpune opredeljenosti vlade Zeničko-Dobojskog kantona za stimulacijom ove proizvodnje. S obzirom na same vremenske uslove, evo vidimo da je ova godina veoma kišna. Postoji li neka alternativa za proizvođače malina? Dakle, morate znati da Željezno polje, to je općina Žepče, je pionir, začetnik te malinarske proizvodnje. Zeničko-Dobojski kanton je lider u proizvodnji maline. Pod malinom su površine od 650 hektara, 3.500 proizvođača, ne računajući njihove članove porodice, se direktno bavi ovoj proizvodnjom. I kada sam govorio o projektima koje će udruženje prezentovati i vladi i resornom ministarstvu sa ciljem stimulacije ove vrste proizvodnje, pod tim sam podrazumijevao i tu alternativu. Dakle, jačanje prerađivačkog sektora, formiranje manjih otkupnih stanica koji će doprinijeti tome da kvalitet same maline bude veći, jer je od samoga branja do hladnjače prolazi određen period u kojem se kvalitet maline pada i to želimo da umanjimo kako bi efikasnost. Želimo standardizaciju proizvodnje. Tražit ćemo rješenja i u nekoj vrsti ekoproizvodnje, dakle organske proizvodnje i niz drugih mjera koji će sveukupno poboljšati ovaj sektor. Kakva je budućnost malinara? Hoće li u budućnosti moći živjeti od ove proizvodnje? Malinarstvo u Zeničko-Dobojskom kantonu ima budućnost. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federalne televizije. Hvala vam lijepo.